Nyakubahwa Pascal, ngira ngo twageze mu mwonga, twahageze hasi aho hagaragaye umuntu amazi yakukumukanye, ariko uko agenda aba makeya aza kumusiga ahantu nakita nko ku mucanga ho gatoya. Ngira ngo rero ni urutare rurerure nk'uko uri kubibona, ahantu amazi yamumanukanye ni harehare cyane, mu gihe hagitegerejwe abaganga. Ngira ngo uru ni urutare rwose rudasanzwe rurerure cyane, mu mashusho ngira ngo uri kurubona cyangwa se muri videwo. Ni urutare rufite amazi ava hejuru cyane, bivuga ko yaba yaturutse hariya hejuru uriya nk'uko uri kuhabona nuzuminga neza. Ni urutare rwose rudasanzwe. Ubu tuvugana rero dutegereje abantu baba bashinzwe umuntu, ubwo ni abaganga, dutegerejwe n'izindi nzego z'umutekano, ariko abantu hano kereka nibatwemerera yenda tukabaza, hari abantu batari bakeya ariko nanone badashaka kugaragara muri videwo. Abanyarwanda barasobanutse, ntabwo wapfa kubashyira muri videwo uko wiboneye. Hano rero ni mu manga y'umusozi, ni munsi y'umusozi. Nyakubahwa Pascal, ngira ngo wabibonye. Ubu tuvugana rero ngira ngo nta amakuru ni aya ngaya. Niba umuntu akiri muzima ntawe uramukoraho, niba umuntu byarangiye, ariko ndakeka byarangiye. Ariko reka twizere ko igisubizo twaza kugihabwa n'abaganga. Nyakubahwa Pascal, amakuru turi buze kuyamenya mu kanya. Hanyuma se ndi kukumva. aho ngaho hari abantu benshi, hari n'abagikumva. Yego, uri buze kubavugisha wenda niba aka kanya tuzabigana, ariko uri buze kubavugisha kugira ngo muvugishe kuri kamera. Nyakubahwa Pascal, Nyakubahwa Pascal, biri kuvugwa ko atari ubwa mbere hano haba hasigaye ubuzima bw'umuntu. Biravugwa ko aha ngaha rwose sabwa ari ubwa mbere, si n'ubwa kabiri, ariko ntago nanone twavuga ngo ni byiza ko abantu bahasiga ubuzima. Ubwo ni ugutegereza Nyakubahwa Pascal, ya televiziyo tuganiriye n'abayobozi cyangwa se abahaturiye, tukaza kugira ibyo dutangaza. Ariko twebwe iyi saha n'uyu munota amakuru tubahaye naya. Uyu musozi wose twawuberetse, ngira ngo rwose twashimira abantu badukurikiye, tukaba dutegereje inzego z'umutekano, ndetse no kuba hari bamwe bahaturiye baduha amakuru arambuye kuruta aya ngaya dufite. Nyakubahwa Pascal, turakomeza gukurikirana kugeza ubwo inzego zishinzwe ziba zihageze kugira ngo tumenye ikiraza gukurikiraho. urakoze cyane Pascal. Imana yo mu ijuru ibarinde, natwe turinde. Turaguma tubakurikiranira amakuru, turaza kuyabaha neza. Urakoze cyane Nyakubahwa, urakoze kuba mwahatubereye mu rugendo rutoroshye, kugira ngo nimwe mu nkuru zagukomereye wagiye utegura. Iyi ni inkuru idasanzwe, ni inkuru nakubwira irwoye. Nitubona tuhavuye natwe amahoro, biraba ari ubugingo Yesu atwongeye iminsi yo kubaho, ndetse rwose biraba ari umugisha n'ubugingo buzima mu bazima. Twifurije rero abanyarwanda, inshuti z'u Rwanda, bari mu mahanga, bari mu Rwanda, mwese mudukurikiye, musenge neza, mwigengesera, mwitwararika, kandi amasengesho yanyu Imana ibyumva, ariko mudaharaniye gupfa cyangwa kuhasiga ubuzima. Badukurikiye mwese tubifurije ibihe byiza n'umunsi mwiza. Aha turi ni inkuru twari tuje gufata, ngira ngo ibyaza gukurikira turabibabwira. Yego Marite, turagushimiye, urakoze cyane kwatubera. Sawa sawa, urakoze Nyakubahwa Pascal. Mwaramutse neza muri studio, muranyumva Pascal? Ndakumva neza Bwana Marite. Ngira ngo rero turi kuri wa musozi bivugwa ko hapfiriyeho umuntu. Turi kumanuka twerekeza ahantu uyu muntu bivugwa ko amazi yaba yamumanukanye, akaba yamugejeje aho agomba kumuhagarika ku bw'ubushobozi bwayo. Ubu tuvugana rero turi kumanuka urutare nakita rwa rutare rwo mu Bigogwe cyangwa se urwa Kamegeri. Ni urutare ruteye ubwoba cyane, nakubwira Pascal, ruteye ubwoba. Sinzi impamvu abarokore bo barutinyutse. Abarokore bararinda rwose Pascal. Ubu niho turi kumanuka twerekeza. Biragaragara no kuri aya mashusho
Yego yego Pascal, uru ni urutare rwose ruteye ubwoba, ni urutare abarokore bivugwa ko baba basengeyeho, bamwe bakaza kubona uyu muntu ahagiriye ikibazo bakahamuta. Ni ibivugwa, ariko dutegereje inzego zibishinzwe zahamagajwe kuba zaba zakorera isuzuma uyu murambo cyangwa se uyu muntu witabye Imana, bakamenya icyo yazize nyakuri. Ariko biravugwa ko yaba yasengeraga kuri uyu musozi akaza kuhagirira ibyago bagenzi be bakahamuta. Pascal, hanyuma ikintu kindi eh waba wavuganye n'abamwe uwo bari kumwe kugira ngo bigeze aya makuru y'uko bamumenye wenda atemba. nta muntu kugeza ubu mu bo basenganaga nta wafashwe, nta wagaragaye, nta muntu n'umwe waba agaragara ko yaba yasenganye nawe, uretse ababonye Bibiliya bakabona igitabo cy'indirimbo, bakabona umuntu uryamye mu mazi wapfuye. Ubundi rwose nta muntu mu by'ukuri wavuga ngo ese habereye iki, habaye iki, ngo akwereke uko byagenze nyirizina. yewe none se bikekwa ko ayo mazi ubundi aho amanukira, aho wenda yagerageza kuba yahabwa ni hafi aho ngaho haba harimo nka metero zigari. Pascal, ni umusozi muremure, niba warigeze ugera mu Bigogwe ndazi ko wahageze, nta abanyamakuru benshi barahazi, cyangwa se ku rutare rwa Kamegeri. Ngira ngo uru ni urutare ruhangano rwubatse uzamuka ukazamuka, ruzamutse cyane rugera kure cyane ku rwego nge ntashobora kukubwira. Ngira ngo mu mashusho uri kubibona, ngira ngo mu mashusho waba uri kubireba. Ni urutare rurerure nanjye natinye kumanuka, nabuze inzira, ariko ubu tuvugana turi kumanuka twerekeza aho mwene data bivugwa ko yaba aryamye mu mazi. Ngira ngo mu kanya uraza kuba mureba amashusho n'abadukurikiye. Nyakubahwa Pascal, birumvikana ngo ni urutare karemano, ni urutare rwaba rumaze imyaka myinshi. Hanyuma bavuga ko bamaze imyaka ingana iki bahasengera. bivugwa ko uhereye 2014 na 2015 aha hantu hajyaga haza abantu bakahasengera. Abantu bahabonekaga cyane, bamwe bahasengera abakeneye urubyara, abakeneye abagabo, abakeneye abagore, abakeneye amafaranga, abantu basenga bivura inyatsi. Bivugwa rero ko nibura aha naho ni ahantu ho gusenga, ariko tutakamamaza akarere cyangwa ngo tuvuge ngo ni mu mudugudu uyu cyangwa mu buryo bwo kwirinda ko hari undi muntu wabigwamo. Nyakubahwa Pascal, mutwihanganire, ariko yenda se twabashije kubaha amashusho n'amavideo, tunabasaba abantu kwigengesera, kuko gusenga ni kwiza, ariko gusenga kutarimo kuhasiga ubuzima. Byagiye bigaragara hirya no hino, ubuyobozi bugerageza kuba bwafunga ahantu nk'aha hateza ubuzima bw'abantu ibyago, ariko genda bite kugira ngo abantu barusheho gukomeza kugira ahantu hari ibyaha. Yego Pascal, ngira ngo nk'ubu uri kureba amazi hano afite imbaraga zo kumanuka mu ibuye. Amazi yaciye umuhanda mu rutare, yinjiramo mu buvumo, akaza gusohoka ahandi hantu, ku buryo amazi ashobora kugenda ikirometero cyose anyura icyo nakita mu muhanda w'urutare, cyangwa se niba ujya ubona iyi mihanda bubaka mu butaka. Ni amazi menshi maremare anyura ahantu muri uwo mwobo muremure. Abadukurikiye rwose muri mu Rwanda, harimo iki gice abakizi, abadukurikiye bari mu migabane itandukanye baba bumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa mu kinyarwanda. Aha turi ni umusozi udasanzwe, ni umusozi rwose abantu kuwurira cyangwa kuwumanuka ni umusozi ugoye cyane, ariko kubwo gushirika ubute natwe ubu nta muntu waba wambaye inkweto, ari kameramani ari nanjye. Nyakubahwa Pascal, nta muntu washyiramo inkweto rwose wakisanga epfiriya. Ni ahantu mpamya ko n'usenga bimusaba gusenga akanuye. Ni ahantu bisaba ko utavuga ngo urabona bahira ibyatsi cyangwa batashye inkwi nka za kanyarira. Ni ahantu bisaba kwigengesera kugira ngo utahasiga ubuzima. Hanyuma hari ikindi kibazo, aho ngaho kuba muragera wenda aho bikekwa ko uwo muntu waba wahavuye aho yaba ari, biratwara iminota ingana iki? Mu minota muraza kutwihanganira, ntabwo wamanuka ngo uzagereyo, biradusaba kuzenguruka. Twabwira abantu kwihangana,
bakaba bategereje nibura mu gihe kingana n'isaha twaza kuba tugeze, kuko twe turazenguruka ntabwo tunyura inzira y'amazi, biradusaba kuza rero gukoresha urugendo rurerure, ariko mutwihanganiye mu gihe cy'isaha turaba tubahaye amashusho nyakubahwa Pascal. yego birumvikana ntabwo byoroshye, ariko hari ikibazo nigeze kukubaza, ni ukubera iki abantu bakomeza kuba bakwiroha mu bibazo nk'ibyo ngibyo basengera ahantu hateza ibibazo mu buzima bwabo? ngira ngo mu buryo bumwe n'ubundi abantu bakunda kuba bafata umwanya wabo wo kwihererana na Yesu bisunze ririya jambo ry'i Getsemani, bisunze ko Mose yavuganiye n'Imana mu butayu, bisunze ko Aburahamu yaboneye Imana mu butayu ku musozi kizabonwa, bisunze Eliya ko ariho yavuganiraga n'Imana ya Elisa n'abandi n'intumwa n'abahanuzi. Ubwo mpamya ko ari umwuka w'ibisekuru waje kugera no mu Rwanda no mu Banyarwanda, nyakubahwa Pascal, bituma rero abantu byitwa cyangwa se bivugwa ko baba bari kugera ikirenge mu cy'umwami wabo Yesu Kristo. Ngira ngo rwose mbaye nkuvuga koko nta muntu, abantu turi kumwe hano ni abantu mu nzego zisanzwe z'umutekano, ntabwo twabibaza abarokore, nta murokore wahaza hapfiriye umuntu yasengaga. Icyo ni ikintu nawe wumva tumvikana neza cyane. Twagiye tubona abantu inshuro nyinshi, tubona amashusho agenda akwirakwizwa y'abantu basengera mu mazi. Yesu yaba yarigeze asengera mu mazi make, wowe udusha ayo makuru? Ngira ngo rwose inshuro nyinshi biravugwa ko butayu bw'ibyumba ku mazi hasigaye ubuzima bw'abantu barenze umwe, Kanyarira hapfira abantu barenze umwe ahantu hatandukanye. Ibyo rero abarokore bavuga ko ni ngombwa ko umusirikare agwa ku rugamba, ni ngombwa ko umuntu apfira mu byo yemera, mu byo yizeye. Ntabwo ibyo ni inyigisho ndende, bisaba umwuka w'Imana hamwe na leta, hamwe natwe twese gufatikanya, abantu ntibajye basiga ubuzima mu cyitwa gusenga, ahubwo bakahabonera ubuzima. Kugira ngo Marite turagushimira, twerekeza ku musozo, reka dusobanurire abantu ko nta yindi mpamvu ituma dukora bene izi nkuru ari ukugira ngo abantu bagerageze kuba bakwirinda kuba bajya ahantu habi nk'aha ngaha, ahantu hashyira ubuzima bwabo mu kaga, ahubwo bagerageze kuba basengera ahantu bigaragara ko nta kibazo cyahaba. Sibyo Marite? Nibyo rwose, ngira ngo natwe mwaba mutwihanganiye, umuntu agashaka uko yashyikira aho nyirizina igikorwa kiri kubera, ariko twagira ngo tubereke iri buye uko rimeze, cyangwa uru rutare, cyangwa uyu musozi w'urutare uko uteye. Ngira ngo mwaba mwihanganye, mu kanya mukaza kongera kuduha umwanya ku murongo, turongera tubavugishe nyakubahwa Pascal. Yego bwana Marite, turagushimiye cyane, komeza uhatubere, hanyuma uraza gukomeza kudukurikiranira iyo nkuru. Reka tugushimire. Urakoze cyane, ugire umunsi mwiza n'ikigoroba cyiza Pascal. Sawa Marite, namwe akazi keza. Sawa.